Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Ibheshu ngingowakwaDzanibe isibonga ohlelweni uma ngabe sithi ke siPhenyi Ibheshu ilapho ke siyayisambele khona ke umphakathi sizwe ukuthi ke ezinkingeni ezikhona abantu ke ezibadlayo zihamba kanjani kulokhu ke nokho ke ibhekene ngeziqu zamehlo kubangwa imali kanjalo ke nenyama yestokfela eyagcina ke kukholakala ukuba ke akuzange ke kuhambe kahle amalunga ke westokfela ke senyama esibizwa ukuthi ke kasi meat stokfela la kuyahlanganiswa khona imali kubekwa imali bese ke uma kuphela unyaka bese ke kuthengwa ke inyama kubuka kangathi ke akuzange kuhambe kahle uma ngabe ke sikhuluma ngonyaka 2025 njengalokhu ke nathi sesibiziwe kuthiwa ke sizolalela niyazi ke thina uma sifikile asimele abantu kodwa okwethu kubeka indlebe ngapha siphinde sithi sibeka indlebe ngapha umama ke kukhalwa ngaye kakhulu la kuthiwa ke izinto kwagcina engazenzanga kahle umama usibongile uzokwazi ukuthi ke naye ke silandelela udaba ukuthi luhamba kanjani kwaziseke nawe uyayizwela ke umsindo ke weingane kuyakhomba ngempela ukuthi ke hawu seseyitaladini Ivory Park Extension Tour ke sikhulumisane namalunga wekasi meat stokfela sichazele kabanzi ukuthi ngabe inkinga ababhekene nayo ihamba kanjani. Sanibonani mphakathi igama lami nguNtomzodo wakaMaseko eIvory Park. Nginenkinga la siye sajoyina istokfel senyama ngoba sasizwe ama member bekajoyine ngo2024 inyama yakhona bebayithole i-right. But ekujoyineni kwethu thina mase kufika isikhathi sokuthi siyoshare inyama angizange ngijabule mina ngenyama engayithola okokuqala inyama engayithola ayizange ibe inani lemali bengiyikhiphile okwesibili inyama engayithola beyingekho right beyimoshekile ngoba ngaze ngagula ngayojika eclinic ngidle yona inyama leyo so azange ngijabule sizamile ukuthi sikhulume ukuthi simane sithole isincephezelo ukuthi sikwazi ukuthi sizithengele inyama e-right but akwenzakalanga kugcine sesidonsisana namaslip esawathola ukuconfirma inyama ethengiwe azange acrossbone nenyama ethengiwe nemali besiyikhiphile manje sicele ithembisa news ukuthi izosiza ukuthi sikwazi ukuthi sithole isincephezelo okanye ihalf yemali esasiyikhiphile kule yamali leya esasikhiphele inyama. Niqala nini ukubeka imali nanokuthi inkinga ziqala kuphi ke manje ubani futhi umuntu enigcina kuyimali yingani manje seniyithola nenxaki? Sicale ukubeka imali ngoJanuary masibeka imali ngoJanuary kunabantu babekhethiwe ukuthi bavule ibank bekune bank account yestokfel la bekungena khona inyama every month ene imali vele besiyifaka ngokuthi besiyisenda njalo then bayi authorize ukuthi imali yakho bayitholile bekuba kanjalo nje ukuthi izinto bebaziconfirma. Okay la bekungena khona imali. Yebo la bekungena khona imali bebayiconfirma if ufaka imali usenda iproof egroupini then bayayi authorize ukuthi okay imali yakho ingenile so sachubeka kanjalo kwafika isikhathi sokuthi sekuyasondela ukuthi sizothola inyama usithembisile umama usibongile ukuthi sizothola inyama efresh then asikhiphe imali iphelele ngesikhathi sizothola inyama efresh bakwazi ukuthi basifakele iorder ngesikhathi sakujabulela lokho ke nami ngakujabulela ngoba ngangibhekile ukuthi ngizothola inyama efresh futhi ngizodla kahle nabantwana bami kulo December kodwa ke ngebhada zange kwenzeke kanjalo kuthe sekufika isikhathi sokuthi sicedile ukubhadara sekumele sithole inyama kwathiwa asithumele ama list sesiwathumela ku inbox azange siwathumele egroupini ama list ukuthi wena ufuna inyama enjani na ufuna inyama enjani sawathumela ama list ku inbox after that siwathumelile ama list kwathi ku inbox wando ku inbox kaMama Sibongile inbox direct yes okay not kwi group okay asisawathumeli ku in group ama uzothini ama list wethu yebo sawathumela wathi asiwathumele straight kuyena senza kanjalo ke sawathumela kwahamba ke kwafika isikhathi thina esijoyine 2025 vele besinethemba lokuthi abajoyine 2024 bazi kangcono ukuthi yonke into ihamba kahle so saba nalelo themba ukuthi vele yonke into izoba right so kwafika isikhathi basho ukuthi sizoshare inyama nge14 zaka December lafika ilanga le14 sabuza isikhathi kwathiwa ngo9 ngo9 saba ready ukuthi siya enyameni because sinalokuthi inyama iningi sibaningi kumele sibe khona ukuthi sifake izandla for ukuthi sisizane ukupheka inyama ngoba njengoba besibhadara ngemali ezihlukene ukuthi le eyemalini ene umuntu uyazi ukuthi uthenge emalini
and sinalo ukuthi inyama sizoyithola inama price, ine kg, ine expiry date. Kodwa ngebhadi asikutholanga konke lokho. Kwathiwa asilinde. Basifakela message ukuthi asilinde inyama zethu zisalungiswa. Salinda. After that kwangena imessage ethi wozani inyama zenu ziready. Sahamba masifika lapha ya sithole inyama ziphekwe ngama crate. Mina mangibheka ngadideka because azange ngibone ukuthi kwenzakalana ama crate inyama ngathi iyalingana kodwa imali zethu azilingani so kwenzakalani. Zibhaliwe ngamaphepha amagama kube. Okay, mhlawumbe ngophela ungicazela ama crate like lawa or uma ungichazela lapho. Or ama tray. Ukushuthi angisho njengoba ubaba wakhona usebenza ebusha banalama crate yabo lama crate okufaka inyama so lama pack wethu aphekwe phakathi kwalama crate kushuthi umuntu nomuntu usekafakelwe sifakelwe yibona akukho neyi1 imember ebekhona for ukusiza benzile bona njengefamily baqeda then sesibizwa thina ukuthi asizothatha masiya lapha ya ngiya nalokuthi ngiyothatha inyama yami ka3000 but mangifika lapha ngafike ngaswaba ngoba mangithi ngiyawabheka ama crate ngathola ukuthi kuyalingana la ema crate akukho kungcono mangithi ngiyalibona igama lami okay athi balani ukuthi ama item aphelele ngwabala wami ngithole ukuthi awaphelele ngimtshele ngithi hayi awama waphelele kuyashoda bengina 9 item but la uno 8 athi hayi boku 8 avula ibhuku lakhe athi u8 ngithi ngivule yami phone ngithi nayi ilist yami i9 athi oh okay shuthi ngenza mistake sizoyiletha kusasa. Okay ngibiza abantwana bazothatha inyama mangifika nenyama la endlini ayijabulisi ngaphakathi ama kg njengoba ngisho ukuthi bengena ama kg kuze kunama tray aphekiwe afaka emaplastikini then kwakune tray because ngangiorder ichuck ka 500 ngathola ama tray awu6 anama slide ama see through wama slide we chuck kwakungeyona Skepper. kwakungeyona into engangiyiodile azange vele ngijabulise inyama yakhona then ke after lokho noma uthi uzama ukuyibheka ayijabulise enyameni engangitholile i1 into eyayi fresh kwakungama pork ribs lawa afika after yiwona engawathola fresh but yonke inyama ayizange ibe right kangangoba ngathi mangidla le engayidla ngikhumbula kahle ukuthi ichuck ngayidla ichuck yiyo eyangigulisa mangicalwa isisu ngathatha ngathi hayi man into encane kwaloku ukuchubeka makuloku hambila ngiyasizwa isisu siya ngokuya ayi late ngibona ukuthi angengilale ngicela umntana wami ukuthi ngicela ungirequestele then ngihambe ngiye clinic eIbhoni ngoba akuvalwa ngihambe vele mangifika eclinic eIbhoni bathi bona bathatha ama emergency abathathi noma ubani but bazongichecka because ngangingasekho right kwase kungathi ngingenwa nayi fever umzimba uyashake anginamandla mabangichecka bathola ukuthi no into yami is serious bathi yini ngithi ngidle enye inyama mabachecka bathola ukuthi I food poison bathi uyamaza umuntu okuthengisele yona leyo nyama leyo kumele uyombopha because lento le ayikho right ngithi yebo ngiyamazi bathi kumele uyombopha so bangiphuzisa angazi bangiphuzisa amaphilisi ngisakhumbula rawu 6 then bangihlaba injection iBP mina anginayo hlale ngichecka iBP yami ayikho but ngalelo langa mabangichecka iBP le yanto yayibhasta le yayingahlangani babethi mabathi bayirolla bayiclipe isibhastele yona ngokwayo basho bathi iBP yakho i-too high uke wayichecka ngathi ngiyayichecka njalo anginayo bathi kusho ukuthi ama pain okuwo lawa akhosa le BP le then bathi sizogcina for i-hour ukuthi sikhona ukuthi siyi-maintain yehle yebo kwaba kanjalo ke bangimaintaina ngabuya la yini ongafisa ukuyibona yenzeka njengoba usho ukuthi wakhipha imali u3000 engafisa ukubona kwenzeka ukuthi mangingathola ingxenye yemali yami because angizange kungijabulise ngakuthola yibona ubulungiswa engafisa ukubona lobo benzeka usengafisa yini ukuthi mhlambe maye ngase thina hayibo iphutha lenziwa umuntu asiqhubeke isitokfela yizenye imali angeke ngisachubeka naye angeke ngisakwazi Sanibonani mphakathi igama lami ngumzwenkosi wakaMthethwa nami ngihlala la ne2 ngemunye wemember ya Kasimit Stokvel so njengoba kuso nathi siyakhala sinezikhalo eziningi kakhulu into engayieda kulezi zinto lezi ezikhulunywa umama ukuthi sizamile ngakho konke ukuthi sikhulume nomama lona esikhala ngayo odle imali yethu so njengoba sizamile ukukhuluma naye ngakho konke sizame ngako uhlulekile ukuthi sifike nesiphethelweni ngoba into thina besifuna njengoba kuthi umama wasekhaya
nathi sikhulele khona la simazi simhlonipha njengomama besifuna ukuthi izinto zethu ziphele kahle njengabantu bangabahlali but inkinga yakhe ukuthi asifikelelanga lapho ngenxa yokuthi uyasibaleka kulezi zinto lezi besifuna i-statement neziliphi zakhe azicorrespond sigcine sesiba ama-constable or abomseshi abangekho emthethweni sihamba siyozichekela ngenxa yokuthi sizwe ubuhlungu iliphi ezinye sithe masicheck enye icompany ezithengisayo yakutshela ukuthi it's a duplicate akusi i-fake lesa slip lesa imali esinye slip sisithole eSoweto and the understanding yethu ukuthi ubaba owayikhaya ukuthi unebusha of which uowner ama-shares ebusha thizeni lesathenga nguyo nge-2024 so manje thina besazi ukuthi kuyothengwa ebusha kodwa manje iliphi esanikwa zona more than 5. Okay, awusichazele kabanzi wena ngomunye wabantu abaqala naso isitokfela 2024 awusithatha usibeke kwahamba kanjani yini ehlukile kuloko 2024 kwahamba kahle njengoba sathenjiswa nanoma inyama ifika njengoba umama besekashilo ukuthi babizwa seyiphekiwe 2024 yasafika yathi mayifika sabe sikhona sayi unpack sisonke ama price bwalapha yonke into beyilapha akukho okwinto yavele yafihleka so sathi masiceda ngo2024 thina besijabulile kwazi kwathatha nama video yonke into ukuthi sikwazi ukuthi sibize nabanye abantu ngoba lento le isiza umphakathi at the end of the year ngoba ngoDecember siyahlupheka ukuthi sithenge grocery so konke 2024 ngakithi bokuhambe kahle lokho kunye nje ukuthi mayusacala angeke uzocala ucomplainele izinto okuthola ukuthi zisasezinja into besiyibonga 2024 sabonga ukuthi yonke inyama sijabulile si right ama member wenu manje njengoba nikhala nje osihlukanisele ukukhokha ngoba ngizwa ngathi ukukhokha bekuhluke kanjani ukukhokha nanokuthi mawunaso isibalo ngokuhlukana kwakho ama member bese u28 besihlukile ngendaba ukuthi bokuna ukuthi bayibiza i-standard ne-premium ngamanye amagama which I understand one bebakebhadala u1.5 abo 1.5 bebayi13 then bese siba nabayi15 bebakebhadala u3000 rand unyaka loyo ngonyaka kusukela January until December okushuthi umuntu ubeyazi ukuthi okay mina 12 months ngizobhadala 3000 ubese enza lawo ma premium wakho yebo so uyabokwazi ukuthi mawubuwazi ukuthi umndeni wakho umkhulu wena uzoshaya udabolo nephakethe makube liyavuma uzoshaya idouble manje ngoba livumi nomndeni emncane bozoshaya lezi zokuthi ukwazi ukuthi at the end of the year ukwazi ukuthi ubambe u1.5 laba abanye bazokwazi ukuthi bathole bayenze u3000 rand imali moyihlanganisa ngekuyibalo zakho mase iphelele okuyiyona engathi nayikhipha mawukuthi uyakhumbula bese versus imali esebenzile kuthenga inyama bese kuba ibalance osola ukuthi wena cha imali egcina ingazange isebenze ukuthenga yonke inyama kwamanje ukuthi ezinye zifuna ukuthi ngiye emabhukweni so kodwa into engengikhumbulayo manje engayichaza ukuthi imali sonke sicontributile it was 64500 mayiphelele eyilipini esebenzile ishoda kakhulu ngoba le lipi abasinika zona ezinye azicorrespondi nama date wethu so angeke ngize ngisho nokuthi usebenzise malini ngoba imali ayisebenzile ngiyathemba ukuthi it's less than 20000 ngelip esizitholile eziyiproof so okunye bekathi usebenzisa ucash but even in a statement sakhe sebank akukho la kuvela khona ama contributions nemali ocabanga ukuthi niyayifuna as a refund lapho ngoba vele lento lisazi ukuthi sitholile inyama noma beyingayikho right ndenye imoshekile njengoba mabe yachazile into besikhalela manje ukuthi sicela ukuthi asinike uhalf wemali okuyethu uhalf ukuthi laba beka 1.5 bebakhipha 1.5 umuntu akasithole u750 back ngamuntu kulaba be3000 kuzaba u1.5 ngamuntu sizokwazi ukuthi sithole isinxephezelo ngaleyo ndlela leyo ngiyathemba ukuthi wonke amalunga angakujabulela lokho ingenza malini le mali mayiphelele ekumele ayikhiphe from 64000 mase si divide le mali le mayiphelele izothi 32000 yona masiphelele uthini manizama ukukhulumisana naye mhlambe uthi konke kuhambe kahle yena mayesho ngokusho kwakhe
uthi konke kuhambe kahle kodwa mawumbuza uzama ukuhlala naye phansi akakwazi nokuthi aphendule njengoba besitshilo ukuthi thina besazi ukuthi ibhusha yabo yakababa kuthengwa kuyo kodwa sigcine sesithola amabhusha awu5 mawumbuza yena uhleli naye phansi uthi ibhusha yebo uyashintsha manje uthi ubaba kusho ukuthi bekasebenza eSirana kusho ukuthi yena bekakwazi ukusithengela imali inyama then lama change lawa ayobhadala yena ngoba uye bekakwazi ukusenzela leyo nto leyo mawubuza ubaba mawuceda ukubuza leyo mbuzo kumama akutshela ukuthi bekara ubaba uphendula ukuthi yebo ibhusha ikhona iMBD ese Captain Park kodwa ilipini lezi sinazo nama invoice ayikho iCaptain Park so mawuzibuza ukuthi kungani ukuthi sipohamba uthenga yonke lokishi leli futhi akusilokishi ngoba nelinye kubuye eSoweto kuza njani ngoba unebhusha wena akakwazi ukuphendula lokho okunye besafuna ukuthi siqondisise lana ukuthi kunemali ezakhulunywa ngazo ze8000 ukuthi leyo 8000 le ivela njani kwenzakalani ngayo 2 kunabantu ababuyisela inyama emuva ngoba banama complaint abanye bayibuyisela ngoba zincane abanye bayibuyisela ukuthi ngoba zimoshekile naye azamukela athi uzo refunda kodwa lezo imali lezo inyama zange zabuye ebantwini zaphelela kanjalo then bese sathi sesibuya khona la enye ngathi ngiyayikhumbula indaba yokuthi sakhuluma ngebribe before ukuthi sizoba nebribe kwathiwa abantu ama member athi ibribe ngeke baze bayikhiphele imali so kwavunyelwana ukuthi akuna bribe ngelanga lokuthatha inyama yokuthi sishare sekuvela ukuthi kunenyama kunebribe so ngathi ngibuza mina kwabuza mina ngabuza via WhatsApp ngoba bengekho athi no bhuti khululeka isurprise ibuya kimi so mase sibuya futhi sesibuya January sesifuna ukwazi yonke lento eyenzakele ukuthi kwenzakalani ngeimali njengoba singajabulanga sekuvela ukuthi ibray imali yethu kunjalo ke bakwethu njengoba ke siqhubeka nodaba uzwele ngezikhalo njengethembisa online siyaqinisekise ukuthi ke asihambe ngohlangothi olulodwa asimele umuntu naye umama uzokwazi ukuthi akachaze uhlangothi lwakhe mama ngicela ukunikeza ithuba sibonge nawe nokuthi ukwazile ukuthi usamukele emzini wakho umama nje mayengazethule emphakathini sanibonani bakwethu usibongile lo okhulumayo wakamgidlana ngise Ivory 2 mama ke sike sakuchazela kodwa ke njengamanje sikhuluma nje inkulumo ke eqoshwayo ezobuka abantu kune stokfel la sibezothi Casimid stokfel wazini ngaso iCasimid stokfel ngiyasazi because I'm the founder yayo siqala nini siqale ngo2024 siqale ngo2024 but ukukhuluma iproposal ngapropose ngo2023 and then kwathi nakufika u2024 January sayiqala inhloso wawunayo mawuqala istokfela kwakuyini siyazi ukuthi njengoba sila namhlanje sasingekho uqala sasingekho kuma vision nama mission kodwa ke sesikhona ngoba sekunenkinga mhlambe ke sikunika ithuba ukusilandise ukuqala kwaso inhloso wawunayo ithi la ekhaya sibantu abasebenza ngebushari like singabantu abasebenza ngenyama so inhloso yami bekukulekelela ubaba ngebusiness so njengoba kuyiCasimid le sine kasi burial nga approach abantu abakukasi burial ukuthi guys nginombono onje ukuthi sibekeni imali bese ngoDecember sikwazi ukuthola inyama aba interested bazosho kwaba khona ababhalisayo ke abanye babhalisa kodwa zange basaqhubeka and then abaqhubekayo ke kwaba khona abaqhubeka aba interested ngathatha abantu abathathu khona la kulawa interested no abayi2 mina ngaba wi3 sahamba sayovula iaccount eFNB and then saqala sabanikeza iaccount abantu ke bafaka imali masiqala siqale ngama 100 rand bekunabantu ufaka 100 rand every month and then abanye bebafaka ama 200 besihlukene kabili kanjalo nje and then yaqhubeka ke ngo2024 yabuya yaqhubeka futhi ngo2025 singena kule ka2025 ngoba siyezwa kule ka2024 abashoyo kwabanye besikhuluma nabo bayasho cha babe egculisekile kakhulu baba happy kwahamba kahle bayibona inyama
konke kwahamba kahle. Ziyaqala ke manje ingqinamba ku2025 bayakhala bathi ayikhona akuhambanga kahle. Wena kuleka 2025 mawuqhathanisa ubona kanjani? Hayi ukuthi inkinga baba ila umuntu if into athi ayihambanga kahle fanele abe specific ukuthi ayihambanga kahle into la angithi uyabona bese mawushilo ukuthi into ayihambanga kahle la uyasondela into enje angiyithandanga kwenzakaleni bese sikwazi ukuyilungisa. Mangikhuluma ke ngengqinamba eziba khona mama ngike ngabuza umbuzo ukuthi wena ubona ukuthi mhlambe ngabe kuhambe kahle yini ngo2025? Bengizosho njalo ukuthi kuhambe kahle until kuba naloko njengoba sengila namhlanje. So kusho kona ukuthi akuhambanga kahle ngoba bengeke ngibe la ukube kuhambe kahle. Kodwa ngokwamabhuku wakho nangokwe distribution yenyama I-distribution ngibanikile inyama njengoku like the way bebasho ngakhona ukuthi bafuna inyama enje. Yebo baqinisile bekunenyama umuntu bekakhipha ama 1.5 bekhona ukhipha 3000. Awusichazele kabanzi lapho kulaba abama 3000 nabama 1.5 ngabe bathole lenyama bebeyilindele yini na? Angazi bona ukuthi bebalindeleni kodwa ngokuya ngami bathole le inyama ebekufanele bayithole. Especially ithi ngithi mfowethu uyayazi imvo ngithi ilembu iyadura. Mawu order ilembu stew ye 500 u order ne lamb chops ye 500 mhlambe ngithi ufake ne steak se 500 sekuyi 1.5 angithi. So kule 1.5 kuzoba vele yijumba ene isijumba selembu angeke uthole into engaka kule 500. Yes, so mhlambe i-challenge ibe lapho ukuthi umuntu uthena akathola inyama yakhe eyelembu anganalwazi lokuthi ilembu uzothola ilembu engakanani ngiyafanisa. So kwaba lapho ukuthi then hayi mina benga expectanga lokho. So mhlambe isikhalo siqale lapho. Ngicabanga kanjalo. Masingase sibheke ngoba ke kahle bona ngendlela abayibeka ngakhona bayakubalula ukuthi okokuqala bakholwa ukuthi awuzange ube transparent ngendaba yamabhuku neziliphu. Number 2 ekugcineni inkulumo ekumele mina nawe sikhulume bakhuluma ngama refunds but ake singene la kwi transparency ukuthi bakholwa ukuthi ubarobhile kahle kodwa wena ukholwa ukuthi ubenzele kahle. Sichazele la. Okay. But ithi ngithi njengoba ngishilo ngathi le iKasimiti siqale ngo2024. Bengiqala ukurun istokfel zange ngirun istokfel before. And I'm not saying akunamaphutha. Amaphutha abekhona. Ekungaba yiwam nabo. You understand? Because azange sihlale phansi si draft umthetho ukuthi senza kanjani. And then nabo azange beze kimi bathi thina sifuna kanje. We understand? So mina since bona basho kuwe ukuthi ngo2024 yonke into ihambe kahle. Mina ngingathatha ukuthi since ngo2024 abantu bebajabulile. Ngathatha lokho engikwenze ngo2024 ngaqhubekisa. Azange ngiba involve bacinisela azange ba involve bona bengizithathela ama decisions. So azange ngibone ku wrong since ngo2024 kuhambe kahle. Nango2025 ngenzani ngaqhubekisa kanjalo. Kanti kula sekuzothiwa namhlanje bekufanele usiconsult but asibhalanga phansi ukuthi then mawenza lokhu naloku kufanele usiconsult. Okay. Ngokwe total amount whether estimation or exact amount bakholwa ukuthi imali egcine ilondolozeka noma iba imali ebekwayo iu64500 ngabe wena uya reflector yini kuleyo mali uyayazi? Ingaba yi64 ngokuya ngama calculations wabo. I'm not sure kahle. Okay. Yes. Ya ngoba bathi ba u28 then aba u13 mangaphazami yilaba baka 1.5 then aba u15 yilaba baka 3000 bengenzela mhlambe wena if uyakukhumbula lokho. Kungenzeka ukuthi yiyo yona leyo I'm not sure. Okay. Yes.
I'm not sure. All right. So how much can you account for ngo-2025? Ngabe si-reflecta kuyo 64,000? Imali engiyikhumbulayo mina it's 60.5 60,500 if I'm not mistaken, 62,500 if I'm not mistaken, eyenyama. And then bese kwaba nemali ephumayo for thina ibraai. Ngakhipha imali engange I think it's 2,000 mangaqamba manga, I'm not sure. Senza ibraai. Nalapho futhi yimi okhiphe imali yokwenza ibraai kule mali yabo. Azange ngenzeni ngiba consult. But imali nayihlangana lapha yana kulama 1.5 nama 3,000 nayihlangana imali yabo beyenza yona le 62,500 if angiqamba manga. Alright, bayidlile yini ibraai ngoba nayo bengithi ngizofika kuye ibraai. Ukhona yini oyidlile leyo braai? Ubani odle ibraai ubani ongayidlanga? Ebe bakhona bayidlile ibraai nalabo bebandlula ngendlela ngoba kwabona lapho bebakhona bazocollect inyama. Bebabiza nje bebeza nabantu babo bazodla ibraai. Benisebenza kanjani? Umuntu bedlula abamba iqatha noma bekuwukuthi hayi la khona la ekhaya inyama bebayicollecta la ekhaya and then bekuphekiwe khona la ekhaya. So if umuntu uze nabantu abayi2 bebavele baye bonke bayophaka cause bengabaniki ngama plate. Bebazidishapela bona. Bengibeke ipapa inyama nesalad and then umuntu asidishapela. Okay. Bathi ke bakholwa ukuthi ngendlela babuka ngayo akuhambanga kahle. Banesicelo ke. Abacela ke nithi ukubonisana ngaso sokuthi kulo 64,500 uhalf wale mali bacela ukuthi ibuye iye kuma member. Kusho ukuthi umuntu obebhadala 1.5 bacela umnike uhalf 50% should uzoba u750. Umuntu obebhadala 3,000 bacela ukuthi umrefund u1,500. Ngiyafisa but ukuba refund ukuwe beyikhona benginayo or beyisele ngakimi. Akunamali esele ngakimi. And since kuyimi ifounder yeStokfela baze bona nabafuna iziliphu bathatha iziliphu zona lezi bahamba baya kulama butchery engithengekiwo to confirm ukuthi and then vele ngiye ebutchery leyo ngayothenga. We understand? So angazi naleyo ukuthi inhloso yabo bekuyini. Because islip now usitholile mina iPick n Pay now uyothenga into ePick n Pay there's no need ukuthi uyofuna ukwazi ukuthi iPick n Pay istock ekuphi. But yiloko abakwenzile ukuthi bahamba bayofuna la ngiyithole khona inyama. And then bakutholile lokho. Bayakhala nalapho bathi hayi iziliphu correspond uthini wena? Ayi if phela mina ngibabizile labantu hayi kanye hayi kabili. Ngicela sihlanganeni sizokhuluma. Bake beze ukuqala sababaningi azange sizwane ngoba uyazi ukuthi abantu nababaningi. Ngicela at least size sizokhuluma kube nabantu at least abayi4 abayi5 sizokwazi ukukhuluma ngizwe izikhalo zenu. Namhlanje ngisalindile. Okay. So kusho ukuthi ke kulesi sicelo abathi bacela u50% wale 64,000 ubuye kuzokwenzakalani lapho uthini wena? Lapho anginamali mina esele ngakimi anginayo half ye 64,000 anginamali engabanikeza yona since futhi imali beyithi nayisuka ebank enyameni straight akunamali eze kulezi izandla. So akunamali engathi mina ngabanikeza yona back. Cause kuze kwaba nabantu abathi inyama yabo bona abayithandanga. Bayibuyisa kwaba khona abathi bona bagulisile thina sayithatha sayidla la endlini asigulanga. Kuhamba kanjani vele kulokho ngoba abaningi bathi bagulile nomama besikhulumisana naye uthi ugulile bese futhi kuba nabantu ke ababuyise inyama okumanje bathi basalinde ukuthi usazobanika phela inyama engconywana. Buti angazi ukuthi lento izohamba kanjani. Nginama recordings emafonini since besikhuluma ngama WhatsApp. Abantu abayilethile inyama bathi abekho happy ngayo. Siyithathile thina inyama. Bayilethe isikhathi sesindlulile like angithi na uthenge maybe is before 7 days angithi. So bayilethe abanye bayilethe after 7 days. Sithi nasibheka thina singayiboni lento abayishoyo. Sisebenzisile thina sidlile. Asigulanga. Angithi ayizange ibagulise. Kodwa thina sidlile asigulanga. Ne sibe right. So ngathi mina kulaba abalethe inyama I don't mind
ukunirefunda ngoba inyama yenu mina nami izile kimi ngayidla angithi I don't mind so kwaba nalendaba ukuthi what about thina singayilethanga kodwa we were not happy so ngathi mina leyo angeke ngikwazi ukuyiphendula because mina bengikhuluma ngabantu abenze njani abalethe inyama endlini bagcine abantu ebengifisile or engifisayo ukuba refund yilo muntu okokodile wabuyisa inyama ngayithatha inyama yakhe ngayidla I think by5 mangaqamba manga labo irefund bangayithola nakuma recordings iyasho ukuthi nina enilethe inyama izani nizothathani imali yenu ngitransfere o nginike ezandleni sagcina sikhulume kanjalo mhlambe mase siyangasekugcineni ngiyazi ukuthi ngizobe sengikunika ithuba nawe mhlambe ukwazi ukuthi weluleke kwezinye izinto engayibuzanga ukuze nawe ukwazi ukukhululeka leyo ukuthi inyama beyincane nanokuthi ayenele leya mali uyavuma yini lapho noma cha buti ukuthi umuntu ngeke wazi akekho umuntu akaneliseki iba ngcono na uhambe uyozithengela ePick n Pay or ebusha yakuphi bakunike encane uowner awumaze ucomplain kodwa uyendlini bese ayifani na ukuthi wazi ukuthi endeni ngiyithenge kuzibani ucomplain uye kuye uya understand so eyokuthi incane if the issue bekuthi inyama incane bengeke izifike la angithi bekufanele ngabe bazile mama sinenkinga or same day phela inyama ngithi nasikunika manje uyayibona same day uyayibona inyama hayi mina yami inyama incane angithi and then mawucomplaina manje siyakwazi ukukhuluma manje sibone ukuthi senza njani kodwa na uthula ulinde lo ya complain bese nawe khani ucomplaina iba yiproblem or uthule ubize abanye ni complain nibaningi iba yiproblem njengoba sisila namhlanje okay asivale ke ma sibonga nethuba lakho asivale ngokuthi ke out of 13 plus 15 cabanga ukuthi 28 wabantu bayingakhi laba bathi bona ba happy ngestokfela senyama yakho kulo 2025 mhlambe ke othi wena hayi awubona inkinga hey buti inkinga lento cause mina ngelanga esashare ngayinyama kunabantu abathi ngithi mama Sibongile ngitholile inyama yami ngiyabonga ngihappy I think abantu abayi3-4 ne kuthe sekuhamba sekuvela abanye abacomplainayo nalabo abathe mama Sibongile siyabonga inyama ngitholile ngihappy bakhona phakathi kwalabantu laba abacomplainayo so angisazi mina ukuthi kahle kwenzakalani ngicabanga ukuthi sizwamile ukubuza imibuzo kodwa ke indaba ke yemali ke ye-interest u8000 uyawazi yini wona malini 8000 i-interest leyo angazi ke noma ye-transport noma ye-interest kodwa nje ingathi imali bekufanele iqondane ngqo nawe ora ke ngithi nje wazini ngo8000 hayi but cha angazi la sikhuluma ngani angazi azange kwaba ne8000 interest phezulu kwe64000 enibeka every month imali yenze 64000 bese kube no8000 interest ngathi bathe yakho interest ebhekene nayo kufanele icover into zakho zama logistics whether transport yabo nje into ezinjalo angi understand mhlambe obathi eyami or ake ngibuze kanje wazini ngemali u8000 kwakufanele iye kubani kwakufanele yenzeni ngoba nayo inesikhalo and aba understand ukuthi yona ubani efuna benefit kuyona iphuma phi le 8000 kuyo le mali yestokfela senyama ayi angizwisisi ngiyafisa ukuthi ngiyizwe mhlambe kube bekhona omunye la akayibeke kahle bese ngiyizwe ukuthi lo 8000 yena uphuma kule 64000 or useceleni kanjani ngoba iinterest nje yale mali ifika ku8000 cha angazi akwenzeki futhi ngoba ngiyacabanga ukuthi ngokwemigomo yase South Africa mhlambe mawubeka imali ebank ka 100000 8% mangaba ngiphazama ngonyaka
ugcina uba nawo 8000 kodwa lena iyasidida kakhulu bengithi mhlambe wena uzoba nalo ulwazi ukuthi i8000 ekabani. Cha, anginalo ulwazi but because kulesi sethi stockfel eseJanuary until okay ngisho ngithi December but uDecember besingambali kakhulu. Ama interest ayaba khona. Njengoba ngihleli la angeke ngikutshele ukuthi interest yethu iba imalini eyemalini because of kunabantu ebebangakhiphi imali mhlambe eJanuary kuze kushaya uJune kukhiphe mhlambe abayi3 abayi4. Abantu abaningi bakhiphe lapha ngabo November December umuntu khani avala ispace lesi yasaka January February kuyali, you understand, asivala manje ngo December. So angizwisisi lo 8000 ukuthi if ukhona we interest ivele nini le interest. Cha ngicabanga ukuthi ngikukhulume konke ebesifisa ukukubuza. Sibonga nethuba ukuthi ukwazile ukuhlala nathi phansi. Uma kukhona esikushiyayo noma ofisa ukuqonda zokunika leli thuba ukwazi na ukuthi ungabuza umbuzo noma ungaphawula ezinye zezinto okungenzeka mhlambe zikhulunyiwe noma izinto obufisa ukuyidlulisa ukuze kwazi ukufika kuma member. Ay kuningi kona ebengifisa ukuthi angifisi ukuthi ngelinye ilanga sithi masibonana njengoba singabomakhelwane sizondane. Kodwa kuningi ebengifuna ukuzwa ngabo ingazifinyelele la. So iseluleko enginaso mina ungayiqali into ongana knowledge ngayo. Ngiyiqalile mina into ye stockfel ngingana knowledge. That's why akuna phepha elisboundayo. Akunamithetho. Mina bengizitshela ukuthi into nje yaselokishini. Kodwa namhlanje sila. Okwesithu njengoba kuthi khona bathi inyama ibagulisile baya naseyibhedlela nani. Ngiyafisa mina ukuthi balethe ama record asho ukuthi unguliswe inyama yaka mama Sibongile. You understand? Because ezinye izinto simane siyakhuluma ngoba ngizwe ubani akhuluma just ukuthi kube khona loyo mlilo oba khona ukubackupa nokubackuphana. But if umuntu ame eqinisweni lakhe kuhle inyama nayigulisile inyama nangabe awithandanga ngoba ibolile mhlambe ibolile ungasitheli uzama ukuthandwa yimi angeke ngikuzonde mawungitshela iqiniso. But as long as kuyiqiniso ungaqambi amanga or uhlanganisa amanga neqiniso. So ngiyayifisa lento ukuthi iphele angalanga nasebantwini bestockfela ukuba replace labo abalethe inyama angalanga ukuba replace. Angikhulumi ngabantu abayidlile inyama bathe abekho happy but bayidlile yaphela or inyama beyibolile mara umuntu uyidlile yaphela efridgini yakhe. Angikhulumi ngalabo, ngikhuluma ngalo oyilithile kwami sayithatha thina nabantwana bamsayidla loyo I'm willing to replace it imali yakhe but not 100% because uyidlile nami ngidlile. Okunye engicela ukucacisa kahle la ngoba kunabantu abathi bagulile baguliswa inyama ningizweni angiphikisi umuntu angisiwuye futhi lo muntu oma akhuluma ngikwazi ukukhuluma kodwa lokhu ngizokucacisa. Siyapheka nakuphekwa ebhodweni nasidla sipheka ebhodweni elilodwa kodwa naso ugula wedwa abanye abaguli bese uzothi uguliswe inyama. Ngicela ke bantu basethembiso orimzansi ke nicabangisiseni lento. Ibhodo lilodwa siyapheka inyama kugula umuntu oyi1 uguliswe inyama. Laba abanye abangagulanga bona benze njani ngoba nabo bayidlile inyama. So somewhere somehow njengoba ngishilo ngithi angiphikisi umuntu kodwa umuntu onengqondo nokwazi ukucabanga uyabona ukuthi la kwenzakalani. Ngicela naloko nithi nani ibheka nani ilalele umuntu angalaleli kuphela alalele nengqondo isebenze. Ngiyabonga. Yake muzwa kwethu uma ngabe ke sithi siphenye ibheshu show ilapho ke siqhubeka khona nokulalela izinkinga zabantu asibajaji kabantu abantu bayakhulumela kanti ke futhi uma ngabe umuntu enikezwe ithuba lokuthi ayikhulumele kuyilungelo lakhe lokuthi ke alisebenzise uma ngabe ngalisebenzisile hayi cha thina kumthetho uyasivumela ukuba ke siqhubeke sazi sabantu ukuthi kwenzekani emphakathini. Uhlelo ke lolu nokho ke bakwethu esilishicilela ngokubambisana imina ke igama ngumfanelo uphenye ibheshu wakwaDzanibe kanti ke phela ke imsindo kanjalo nezithombe
uyena uDerek Phukela shot by Hauser ebambisene noMahlatse Mashamayite. Ukhona ke ubanele uBrazo Sondlo okuyena koqinisekisa ukuthi ke uhlelo luyakwazi ukuhlala kanti kanjalo aphinde ke futhi asifakele ke imbhalo le oyibonayo.